aba na me ba o I'm afraid I'm be school I think 13th see you can cruise April they also here me exams next week Tio me come member I'm be school 13th April one more makwan china 15th no me unim down baby school 2 weeks 27 almost 2 weeks 9 days be say me say no ma beti ase ma beti ase because we say this dey try na new 2 months ase you need choice we dey you betu ya we make education system that be and I say covid buy no ebe ma your education the system na yinim dada no ebe sign it is say no ayo so by September no you come back to your normal until next year no ebe ye the terms are yinim dada no until no we dey den let's try to endure. I know of some schools be a omo dwena ba time ho and omo can say e was enkan kra no edi e bia be 3 months go school no mama kwan akodi 1 month ofie no maba but now within that 7 months no you check for 3 terms and he said your schools be here no ni said your mimi to your fees January February March ya omo de ma kwan ni mu hodomo no bi hodomo a e resume April no you have fees school be half instead of full payment. Yeah, they try full. Ebi so anye kra next term eno mbaje. 2 weeks time e be send. But maybe me man ko ne de nkwada me ensa no. Me tua e ma April me sa ko tua we ahye o. Ahye. By the end of me san ko tua bi. Ensie by the end of June. Na the first kra na we weekly no kra no school me man no ko no ne omu yi free mu a this time omu anye e career day a e se nkwara nan no. Uko to wo mu entade omu cheso eno de awfo ye be sere mu ye be next time because pressure no hododo but fees ni de ye de etua ni nyina o man you want the crowns me na mu bi ni na aka T road ne T road ne se na de wo ye sa na to mu nyina no ye bi school ya me de kwa we next month this am sa de kwa nkwa no nya nru ba bia omo a betumi ahwo mo ho de ne o ye den a eno de ya no no ye mana kwaji ni mudie that food is not eye why waje so be wo no na wa bo ahwo so be take responsibility me say we ya wadwen so be wo a wonim agura ye die na ye de wo no na why wadwen so be take responsibility enti atacha for no ya de schools ahodo no so no nyem a eye system no a we say ye gusu tua sa enti ye sika no see nyong kwana wi nyong kwana wi enti ni nyina ye na se je be patel last week anisuwa ye ka ho asema ene me pese me sansi subiem eyela General Hospital no CJ me kosoa efre the President of the Republic Nana Adudan Kwakufu Ado sisain Oswafo no shapomodin ensem so Kwaku Adimai manu yes rewom La General Hospital omo meka ho asema yentie se mo kwa grounds akose dwumadie na se setisen last week in a very extensive ayeguso chance ye benya response from mpanyifo ho Itira kwa Adimai manu wadaru masa wada adwuma no so asore titi uya La General Hospital so mampanin so na adwen ye afiri so aye atwe mampanin adwen abaso eso manfo won potem hodom no bre e ma penfo mrewa enkwada o ma yare ya ye emergency wose ye tutu bikade nipa ne kwa yare sabia na nkaka ne ne huna no pe wo kwa yare sabia nei age wo mo faka no mo totom e dia collect money hospital sakese bia bembe wo mo etisije mesre okay omadaroma wo mo hwe ho asem ma yen mo tu bo yare sabia fie mi ensa twabu konanim na ye yi ni saa ye sre wo mo a ehia yen me de wo kwa yanko da obokrata ni mu a na ya hwe daily graphic wo hwe ni ma se ya akwanya eda hayi wo hwe akwanya he cast ensuo ese na ensuo etoto no daily graphic e chese wo komia ni bia ekwan na saya ma anopa se ya adwumafo kwa adwuma no ubekoduru honom no eye traffic son edie na aba ekwan no amna no eten abura yatuo
wo lorry kwanim nti ka ne tumi wuram se je se me betena ha yi na MP from nanim na ka na adresu ko enu yesu ko do MP yo se me betena ha yi na ka ne hyam nam to wudi akira na wo so gina ho twɛn sije enye easy enti no se no daily graphic ke bo amane ai she area sin be Dr. K buzi ho no ka kokɔ no eda wo ka no ne half just say awura so ni sije me say this area says what fa ho no ma we be related to asema making Dr. K buzi highway no ka ho obete bi lamte interchange ho e ka ho Jansi mo e wo nungwa e ka ho Tesi town na nkasa na Tesi krono Tesi si je se akwan ni benya na adu Tesi pa na se ye tini party Tesi akwan fon enyasem kuma Tesi so no kɔ hɔ no ma town road no ka ho Zongo Junction ɛna se eye N1 highway no so no ahu outer lanes ni nyina ni mienu nyina no ɛhɔ nye ne ba bi wɔ no ma se jo mo ye kwan no ɛna omu wie ye eno matutututu nti so ne tosa ne kyese asɛ no kra eno so ɛka ho bi san so na mo kyese new boy town lorry station honom ɛde kɔ Liberty Center Assemblies of God Church no ɛhɔ so ka ho aboso kan Central Mosque new boy town ɛde ba Assemblies of God ufi achimoto overhead na wo call pass ya Utimi fa outer lane. Yes. Outer lane no first one no kofa akwetima. Na fe second one no ekofa baby first for Bambolino. Okay. Na restaurant bi wo ho. Etimi rera ho no ma ko. Liberty Assemblies of God. Ne nchen ho no na Absa Bank ewo sa outer lane no utimi fa akopie ni boy town station ho. Sa akwan no. CJ salon card ya ka fa enti eno na daily graphic atena sia no makeka bom se se ni so ne toto ebeye wese kura o enso na ye toto no enya nuru ba bia na ye ka ho asem no ebeye west enti empanyifo hye na omuntu ho anamo sanse wo mo titu ni anopa wo kwa adwuma ni enwumre na wapon na wo kɔ fie no ya na ye ya traffic mudi ya o na uchima no akrampo dia die na menu ate me se wonantu sei na wo so sei ya ano eden nti daily graphic abo ho amane e wo eye kratafa etoso miensa hanom na eno achi so no sije wonim se na snete for hyase edi dwuma no we wo kratafa etoso dunsia omo kyese enipa be yese 15.99 million Ghana card records na wo saka no emu be se 10 million eni a tin tax identification number so mu ni bi enti ne we kra magien rempanyefo ani aba ho kire se ne je se nipa omuntu ato eni avenue bi omudi tu ato omo man ne ade no wo so eno so enanchen wo mo kire se mu no 2.66 million existing taxpayers and now most so man to me link you omo Ghana card information no and also ho asam e wo daily graphic he say ya Reverend Dr. Amisa Dai owusu amoa oye Commissioner General Edema Jeering wono so ebo ho amane e wo ha enti say no empanyifo so bugusu a ya omo etoto enema se de beye wo a woni tin no na mama wo de wo na atumi aboa na awide e tax net no kakran na ama oman no so no de wo se Jeering saka na kwa man no man di empanyi oman mu mpanyifo edi bu oman no so no na eno so wo mo saka eno so ho asam da ha na eno da nchen a Charles Bisiu eno da ha se ono da wanted OSP wash shadow den na daily graphic just say wadoji office of the special prosecutor ye raja bene na pamfo no daily graphic just say Charles Bisiu adoji wom na enra mehunu we bia na Charles just ono no Ghana ha ya also organ ha ekwan na watu no no krampo na eno okasa one omahene kwabna sante kasa na ye na nwanwa krampo ese special prosecutor HS wo hu na nti no ordinary wanted list as if so ye criminal Charles omuso nye criminal bra we enye kasa tintin bia ne ade bia babia wo bia ne de wo ye no special prosecutor nye declare wanted na wo so hu say ye na sem hia
enti no de wo ye bia no betumi atwitwa so na waba behu special prosecutor wo bia na wakoto aso a anka enyemfom so why Charles maye modin say yesi dimbo anya wa etetontoma why bra wo de kɔ bibia professor Frempong Boate ko ye krompo ya wo mo si ama na arrest ne hwanhwan nyina yi si ya beli no wa wo to de kɔ na de oho bia no oni special prosecutor enkoka na nyese wubu na nimutia anyese wo mfa ne nyehwe jese on carry weight ma na wo no lawyer so akasa na sa atwamane deren no no nya bote wo ho kakra why yenim se mo de mo lawyer so be kan mamo enso be sen ko ye frew ko de koda ho di eno so ho asem e wo telegraphic de obokrata ne fa etoso edunsia me de no ebewie wo ho Daily Guide of Bokrata the big one nina efa opanyini Charles BCU ya OSP Nsem no chema gold excavator any ahyen bi hu nsem sade yadom sukwa bepem sampempenso yi bana dikan boso nti menwura mu sana kwata fa to so miensa no was MP calls for probe in Botiano killings. Member of Parliament ya or English man from Sylvester Matthew Tetremu sade na mudi hu nkomo yi se na wo mu adane langadefo ya wo mote Botiano empotemu ho no mu a wo motete omanfo wonsa sisi adan wo mu han dan wo ho ya chese dru mebi a wankasa wo ko ofie kura na yam hyehyew ya ja police fo ko ho no mo de bo ani no e na opanyini Matthew e chese ebe ya nka marshebedwa no empa bedwako bi no mo ntrase na nsem no wonom enhwehwem na kwata fe to so nsia e wo Daily Guide kro no ambo no cocoa price up 15.2%. Maybe you crasi ninti cocoa de ho nsem ba na mani de akire pa na empanimfo kasa se bosume na ye di nka fimpini aduonu miensa imo no cocoa buo no ton no sei ejina $384.51 enu ya ton no ejuhwe mu akosoro hamu nchemu edunu machiripo mienu 15.2%. na Bank of Ghana enkrata na amade disa sanse 2022 year December na bo ne ye 253.89 per ton ene se ajan kakra chese prices no kwa na ekosoro nti okeka bom wonim se ohamu nchemu dunum achiripo mienu ene cocoa no entumu a aba ewo Daily Guide for so ede ehu amanebo aba na ana nkwadwo chairman ye mpanimfo amayi omuti epese MPP amayoko no wokogina se Frank Atuni na afimpini ne aduonu na wode wo ekosinanim wo kiremu a ankra enkabomu metra private sector partnership eho na sese wode nani asie wono no panyine won se waye adwuma pa ewo omanyi mu enti ohunu se kamia se Ghana no adwuma no de yeye na so no se wunya ankra afiri ma hodo so na my Ghana mu ase ya woti adwuma ya ase no ne kabo mu a in fact economy no ebegina na nanso pa nti no na chese mu nsem enro se leave them so to Mahama na not easy say kwatafa eto su ensia kro no ano ena Ghana mampanyi kasa chon se sije na se ne nkane ne tadundum na nkane ne tadum ye schedule prade baye na nkane ne tadum odafa na dwa eno dum anwumre no nso age sa anopa na manfo busa se dum so ana na mampanyi chese se de ye mpanimfo de krata ba na chese wo mo eye enhyehye ya ye nsachare wo mfidi ahodo nim bi no ono na bre so de dum so nya ne tagline ye dum fa dum so enfofo no enti dum so de Mahama register enti enya isa dum so din no mampanyi dada John Dramani Mahama enti we ni nseba ahodo bi na Daily Guide de obokrata no de aba me de wo call the finder da obokrata na me de wa begina kratafa ya etoso enkrom na amania ebo ha National Identification Authority NIA ene wo premium services a wo ediaba na mechia keno gansa kano utie mi anopa mi tu chama so na ye PR fofra wo de naba na CJ asemwe eba ye ene ade no ya bomodia se ye benya no nanka ene nakasa afa wo mo hyehye ye hu ne de wo se hu ne de wo mu ne ade nyina na so kamia se ubefre ne bia no ne meeting de oye bi pa ti kano ya jebre why 2 minutes and 5 minutes bi kura na ense hwe na woni yenkasa say ye bodaro no mo na ye bode bo am ye bo adwuma no amoye no bo adwuma na amoye no ti say ye afamu de na mo ye budin mo ye ko mo nkasa na ye fra na ama na ye sa say ye shewa na say ye tete wa enti na was as PR so de wo so be kasa o release ni afro no wakasa
na kana gansa ma fro fiti ne nansa e na meeting ko asa e de nko so eno na the find the bokata no e de ho amane ato he na de menya adaje Ghana ho donti ni se wo so ti ase ntimi de menya adaje akire mu kana gansa na wo so obekasa na o kire se wo de nkrata ne beto abonti no sije ya mefa nkire mu a de otie no obete Debbie nipa hin na mo release na mo de buy no e be rechi wom it say ye frɛ wo say ye ni won kasa na bi wonu na kire mu na ye mebo audio no na bi audio no ti hwehwe ba bi ono wo ba bi a san kan release ni nti a eno so say ade be patch wo sana frustrating see adwuma so e ka ho na nkenka wanke betena ase nkrofo bi so mo manya release nti na me frɛ wo no release go to Facebook so ate na ho ma no san say release na ma so say menya release aya na eyo om say wo mo yen nsɛmtwerɛfoɔ ne favor yes aya na ye wo mo say ebeteta omo yen nsɛmtwerɛfoɔ ne favor me unya me favor me boa ye na e so ate ase ya o mba resi je na friend kana gansa me na me frɛ wa me kyerɛ say me de abena poku a me wa Adom FM na Adom TV ye hia se na no me hia se me no be kasa wadaroma ya na pe ko de obepeke kama o obepeke kama na so obekasa no ne asem ahun mo he na bro so Adom fa ye be ya ma akasa nko ade ti obete opa ye pon afre because hey my sister so you were the one who was sitting on the radio and you were I heard you were bashing me bashing me you frɛ kasa na ye nyina ye mo ye na adwuma ne nkoso sa 280 Ghana yanka ho asɛm na obi kɔjo obi 300 Ghana obi kɔjo obi 350 Ghana wo si be release by until you expect a release no enko kodura se ho no ma ye abre na ye adwuma ha ne Eric Donko o kan o these two women are beautiful. Yeda se wa Eric yes ya me abodi efe ohunu so na wo kanfo a ye no nyam se yeda se why enti si je dia wo hon mu nie and I asempo dia na me ne Professor Tefa Kasai nice I'm so oko nationwide tour oko nationwide tour enti me ne Kasai na in fact he was even ready to talk to us but I don't know sana pay sabit me akana na ka hwe premium no a o so ma introduce new premium and no asem na ye fe kana gansa spear ya o mo yi eno a fe prof anga sama me na ye se obefa eno me ne Kasai prof be yes adwuma ndia se na me ndia PR enya se trust na church nko an wa hu ye boa mo eye o ma eye nasna ye boa mo nti bo so ya mo mo aye mo ma ye kasa dodo sije de tie ni o mo kire se no regions a ahase eye premium service no eniye Greater Accra region hanom no omo offices ni mienu baako ewo NIA head office so ena baako so ewo Car Bank head office Ashanti region, Eastern region, Western region nyina no omo nyina no ewo one centers each na eno achi so no omo side say sa premium centers ibi no ekwa voter Bono East, Northern, Western and North Western North region. It's a horse so no omo ye premium services no. Ti say eyade a woni ba bia NIA office FSS wo sam nyina obehunu na charges a ewo hunie wo ye obi afi na wo kwakotwere wo dia kwakwaje o Ghana card no a na chese first time registration no wo betua 280 Ghana cedis eno na wo be eka wo bebo ansa na wanya o Ghana card no eno na nchen ebia wo card no ayira ena wo pese osanso kokosi na mu a eno no eye 110 Ghana cedis ebi so a nanka me wo hoyin me se me de abna poku ahwene me kwa ne ya chro me de no abna poku ahwene mpacho me ni poku me di poku a enti no sa na wo se me koye correction ebia me date of birth me de maye no wo mo ye no ate afa so o ma fa the correct date of birth no ama enti Ghana card no wo ya empeke me details am wo ne dada na wo se me transfer de baso no eno so no akonya ho se wo besesa se wo di ni ya spell ni ye ebia wo de ya ne koma wakosua na wo pesa wo ko na wo kosesa idi no corrections ne sa ne mani nyina no wo so betua 110 Ghana cedis enti ye hye ne so na menti ase no se me ma ba me ma tro ma fill form se na matro Angela Sewa Wilson. Sewa ne SCRWAA. What the card name amia wo born one money yako born SCRWAH. Na me pese mu yi H ni furo ye ni A because me tro A ma wa didn't na me na wo sem tuaka. Ne obetua. Because a system. Because me tro ne correct ma o mo anet ho no mo no. Ebi so ma be kom no na bi ono mom na ye mistake ko paper no so.
ebi wo ho a wo de na genuine ebi so abekọ na onipa na ye mistake o paper no so ebi krompa entroye no kra wo troye no unhu ni ye na wo de aye eye omfom so to some extent agitum but they say no so be corrections ni sa ne manyema ni nyina na eti match be dey 22/06/2022 na wo bo no koye ne 2021 a na ye official no ye ne 2021 a this a me Ghana ni no me san ba betua 100 and something cedis na what's sa 21 na dey akọ 22 yeah. How fair is this? Nti no eno ne de omode abantu we de nti se minima de se yade a ye betumi anya nkracha nka oba ne ahwe se bia yen fom so ena ma wo bia sign na date of birth sign a ne ehun de ye kan bi so wa na wan tro ne ye e wo paper no so de man ba san so no ma hunu ne ka no nti eno so ho asam eda ha eno ye de aba no na nka si je busa ka na oma se me tro na kama be ko kama obi pa no tro se no ye de na wasa me sa ko tieska mo di release aba based on release ni nti na me frɛ say ye de ya fa mu de release na but niema ni bi wo hɔ no ma ye hia wan kasa sa obeba ne ne wakasa nya se brampo ye ne wo kasa wo phone so na wasa de release na me ma kind of the time there no wasa de release na ma me to be so tell me say me ti Adom FM ha no release ni me hu ye bidu wo de ma wa ne ye no say sa na aba enti ano so ho asem wo the founder da obokrata nim premium registration no ahyase enti pato woni Ghana card no na peso be kwa kodi line tintintim mu a 280 Ghana cedis fasika no bra na yenye ma wo why we kasa tintin bi anim na akoba bi so ne ye charge bru 280 Ghana cedis anipa no obo apo wo kronfo report no enkoye mane nyesa wo kwakotua abroso ama no na ba be sika bi eda honom wana wa osika no ye ma wie na betepo no a ewa wasema me pato pa enkoye nkotete obi mane enkoye se se ne yatotum ye ntumu eye 280 cedis eno no de wo eje na eno achi so no Dr. Owusu Afriye Akoto MPP flag bearer aspirants na omochese ne wukọ ho central MPP coordinators na police station executives bese ohane achire eno mu nyina declare wo support de ama Dr. Owusu Afriye Akoto omochese ni so de huna owo de ma ku adwuma no ne de obeye nso waboa pa no mu so obo so a obetumi asesa ennioma Ecobank nso eno mo customers bese dunumi 53 wo a reward o mabo mabaso ate wo niema eno so ho asem da ha na alan so na wo promise wo de bo sha hodo ba wo se woni ankra nwuma no ebe ka bomu atoto nioma amoman no akodanim eno so ho asem wo the finder the bucket ni fa etoso enum me patro won saka wo benya bi na waken kan okay abna CJ obi the comment be out to her. Kote ba on. Ana onye on there. Say Abna, it's not the mistake of the NIA official. I was part of the officials, but after we are done imputing the biodata into the system, we print a small paper for you, the applicant, to go through and to check whether everything is correct. Okay. So upon your go ahead, green light na. Enti untumi fa so bo mo ye pa kote ba ye da se. Mo correct no wa wonyi nkofie. Ansa no ma print ampa. Na se wonyi makenkan wo kwa yi so do obi di wachi. Ade obi di wachi. Wa kenkan ya mo. Enti no enyo obi wo so a oni makenkan enti de man na no aboni trinko. Enti no untumi fa so bo mo no. Ni a kire ne se din no enye se de o ken wo no. Enti no untumi fa so bo emo NIA. Enti wa wo de koba asabia no we no e wo mu se bi wo mu de ba. Kote ba thanks for the clarification. That's a pa. Fakona ekwaje fofo. CJ so Ghana card. Yeah. Kamboma. Oh dear. Samite he mini Ghana card. Oh, it me see no ma it me see bibi to me. Adwuma ya ye. Bibi to me see. Bibi to me see. Na say ye ibru dia de kwenti mo de afidie ba ha ba ye ma. Ye de ba ha. Register SIM card SIM card ye ba ha. Ghana card Ghana card no unni bia mesre won. Kana ko register. Esa se no bibi a wo ye bia no ye Ghana card. Bank na wo kwa ye Ghana card. Se kra de esa ye ya no se wo de account na wa sign wa check na wo de kwa bank akwakoyi no wo nkita wo Ghana card a na akwakoda ne bo achibidi
ti ba bia ye dru no eno so sija omo pe ho asem no omo nka ti na mo di fingerprint da be kwa ye di fingerprint be na wo di me fingerprint no me ti ase that is why I'm taking me fingerprint no so what you say enti na wo di fingerprint me ni problem wo de but eya na frustrated wo na wo na ma emergency ni ade ka wo be bri ye na bia counter check kra wo be tumi aye but won kita o Ghana card na say akwa ye document bia ba bia nam bia e wo se wo ho enti ne yesere se mfa wo ni mistake aba ne ka ewom o so kwasesa bibia me ma wie me de no me kwaso achia Colonel Gansa ono na ye PRO Edema National Identification Authority me semon kancha ne se na adwuma no enya tronko akasa ka ho Colonel me tia wa no e be na ma se me ba na